Kongo igiye gucibwamo ibice bibiri. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru iri kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru, haba ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Iyi nkuru yatangiye kugarukwaho ahanini bitewe n'uko muri iyi minsi umutwe wa M23 umaze igihe kirenga umwaka ugenzura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ku buryo abatuye utu duce benshi bashyigikiye ko aho AFC M23 igenzura haba igihugu cyigenga, kuko bashinja leta ya Tshisekedi kubahohotera mu gihe bari bakihagenzura kandi ari bo bakabaye babarindira umutekano. Iyo ni impamvu ya mbere. Ikindi abasenguzi bashingiraho bavuga ko iki gihugu gishobora gucikamo ibice bibiri, ni uko hari ibiganiro biri hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23, aho bari kuganira uko habaho guhererekanya imfungwa ku mpande zombi, ubwo ni ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23. Abasenguzi rero n'abakurikiranira hafi politiki yo mu karere baribaza bati ese ko M23 nirekura imfungwa za leta ya Kongo zizajya Kinshasa, none leta yo nirekura imfungwa za M23 zizajyayo, ko n'ubundi ari abaturage ba Kongo? Ese ibi ntibivuze ko nibabohereza M23 Goma bazabanzuye ko ubwo Goma n'ibindi bice byose bigenzurwa na M23 byabaye igihugu kwabyo bitari mu bubasha bwa Kinshasa mu kubigenzura? Iyi nayo ni indi mpamvu abasesenguzi bashingiraho. Indi mpamvu rero nayo iri gushingirwaho kuri uko gucikamo kabiri kwa Kongo, ni impamvu ivuga ko M23 yamaze gushyiraho ingabo na polisi mu bice byose igenzura, ndetse ikaba yaramaze no kubaka inzego z'ubuyobozi mu bice byose igenzura, uhereye kuri ba Nyumbakumi kugeza kuri ba guverineri b'intara uyu mutwe w'inyeshyamba uyobora. Ndetse bikaba bitaranarangiriye aho, ahubwo ubu ikaba iri gukora formasiyo y'abakadazi 95. Abakadazi, iyo tuvuze abakadazi ni nk'abarwanashyaka cyangwa se abayobozi b'uwo mutwe bagiye kuyifasha gukomeza kuyobora mu nzego zitandukanye. Aya mahugurwa rero y'abakadazi yiswe uwogozi bora, tugenekereje mu Kinyarwanda ushobora kuvuga ngo ni ubuyobozi bwiza.